nero joto no sai mane chini tipra motha bai thung no je movement khaimani je style eba keba supporter bangmani thung no gese different ungui phai nero no na buri ni bike rally rogu kabang ko gesung tabo 1000 ya teibu kabang sung phainai chalo telangoi bubagrani netrite sung Delhi Abhijan khaine ge bopro khaine abo detail sini forum ganang YTF ni president Ronel Deborma MDC bo saikna hari kaham joto media ni adong rongno tini sing kaise press meet khaine ni nangkha karon sing date tentative date fix khajak tomani 25th to thanai Delhi Abhijan no gerti bolen ni bagi tai 28 29 no sing Delhi bo sitting demonstration khaine hne কিন্তু নুজাখা দিল্লি পুলিশ সিংনো পারমিশন দিয়া পারমিট খাইয়া only 150 to 200 ni bisinga simabad boddo khai ma khaine permission riang bongani ngai logi sini supporter sing je 1100 target na hamani omo exceeding thangai sing tabu take the train pura train manaman huni chesta khai tango omong thang na hima to ingkai o Delhi movement na singred people ni bagai effective khaine ni bagai na sing bisa tebok time na hari sing phainai 14 November sing Agartala ni hoite rona nai tai tirprawo 4-5 station tongai omo sing buskang sala saklai renai bobo jaga stoppage tongai 14 sing nokori ingkai 17 18 no ke sing Delhi wo demonstration sinigera tirpalle ni bagi khaine ingke umon pore 19 tarikh 19 ongke sing Delhi simi return khaine te 21st or 21 ongke Agartala te sokone omno joto tipramotha TWF tai YTF ni je thanai rok Delhi Abhijano gera tirpalle ni chobawo phankra khai Delhi wo sitting demonstration khaine ni je tabu sini thanai rok je list remani bongrang koi borok 14 no sing thangsinai 14 no thangai 17 18 no kai Delhi wo sitting demonstration khaisinai oko November ni okay tai sing siwa oro sing gana gani ni whole India gana gani te whole India ni sini tiprado fani Sarik kaham ini press meeting gojara manjak phane joto media tongai no joto ni joto no chini chobani chibai tai pai phai hamjamong yafaro anke tini ni je mul uddesho tini je press meeting khaimani অবনতি চিনি বরং YTF ni president bo kisa kongnar me marta ko jora yafar jabu lekha hambai media friends rono sini tini ni press meet khaimanja phajak sini YTF ni Rongganang Presiden Ronel Deborma MDC teibu Rongganang Sodagor Koloi sini Delhi Abhijan ni convener Rongganang Ananta Deborma teibu sini MDC teibu khaimanja phajak sini Rongganang MDC Devjit Tripura sini YTF ni GS sini YTF ni GS Lemon Deborma jotono hamjangma yakharui Tripura hasteni lukorongno jeng tini press meet ni bisingti saklainani musubu sini Greater Tripuran Movement Delhi Abhijan sini 25 tarikho thangmani tongmani jeng 28 29 tarikho dona ronani tongmani Delhi Police suno 100-150 ni besi gathering khainani allow khaini bagai जों program defarma khaikha hani bangoi जों जोंनि detail sai khanaनै tarik thirowani ro ang amunu koinani musugu tini जों defar khaifano जोंनि Delhi Abhijan जोंनि Greater Tripuran Movement no जों teibo effective tei gobangko khaiwi जों buskang phainai chalo tlangnai je जोंनि thanibo Delhi Abhijan thangnai hwnai bangmani 1000 ni slai laijak tabo phano ge Delhi Police Authority जोंनो allow khaya 100-150 jon chi allow khai
Nge chini bubagrani netrite je Delhi অভিযান যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট जों नायबो सारा भारतबर्षनि एमनकि अन्यान्य रायजोनि साइनो जों जन्तर मन्तर गोबांखौ खेबफुंनायनि बागै जों चेष्टा खालामो एबं साक्सेसबो होनाय किन्तु आ जागायाव ताबक जों एलाव होनायनि बागै जों प्रग्राम देफारमा खायखा आरो फाइनान्सियेल जों दैबो सिनो गानागिनि दिल्लीनि गानागिनि एरिया तनायरनो स्टुडेन्ट सामंतानाय दैबो गोबां जोंनि त्रिपुरासाराव जों बाय थांयाफोरनो आरो थाङै पार्टिसिपेट खायनोबो दंनाय अमा हायखे जों दिल्लीआव कायसा ऐतिहासिक प्रग्राम खायै फुनुंनाय ताबो तो मुझे जानाय मीडिया एवं जारा तिनि और बुसखांगा जोंनो जे कक्ति सानाय प्लस त्रिपुरा हास्टेनि बर' रग लुकुरक नाय दङ ताबो जों ताम कक्सा साया अब जत हास्टेनि बर' रगनो नआनि जत ना हामबाय पुजा माया फारो अर्थात इनके अवश्य मिया जों अफिसियेल भावे गभर्नमेन्ट जों चिठि लिरनो बाध्य होनखा चिनि भारतबर्षआव दाबो सबचेये इनके बर'नि मताय कतर इनके दीपावली अ दीपावलीनो बेलाय माने अ माने कारणे जोंनो जों बे जों थांनानै 25 तारिखआव अ 25 तारिख थाङै जों जुदि जे सगैमान बाय जे आसुमान बायखाय दीपावलीनि একটা डिस्टार्ब बरफनि टंटलायमान साल ब किन्तु सबचेये टंटलायमान साल हयতো अनेक बरफ साइमेयाना असमयाव फन्द खरस चेरायनि आं नुकमानि असय फन्द नगनि नग खंरक दीपावलीनो माने इपनि बागे अ दीपावलीनि तीनो पुलिस प्रशासन जोंनो साका नरक जेबाबे गैदारिं खायना नायमानि अ गैदारिं नंनो जों पुरन खायमेया अर्थात जों 150 हयতো 200 बारा नंना आसु रिमाया इनके अ जागायाव चिनि बरफ थांगाना हाजार आवन बिसिङाव हाजारनि थाखा दाबो गोबां बरफ टेबो फाइमासा फाइदों ओंखायबा 1500 फोर नंमानो अबनो जों जत tlangमाय माया अबको जों मा संलायका आइफानो जों नायनाय लिमिट नि बिसिङ थाङै जे जेखेबानो दीपावलीनि अबनो डेट काटरिनि जों 14 तारिख अलरेडी जों फाइनल खायका 14 तारिख फाइनल मिया जों अलरेडी गभर्नमेंट ऑफ रेलवे नो जों सिका रेलवे मानिका लगे लगे रेलवे नो जों साका 14 तारिख थानाय 16 तारिख जों सगैनाय आ तारपरे 17 18 दुइ दिन आसुनाय 19 तारिख जों बैक खायनाय 21 तारिख नंगौ अब जत लुकुरक वासुना अंगो अब फाइनल अब कुन कैंसिल मिया अब लास्ट फाइनल अब कैंसिल होगला अब कैंसिल खाय चिनि त्रिपुरा मथानि जोंनो जे सुप्रीमो चिनि नाहार दंनाय मान नाय दंनाय जोंनो तुइदल दंनाय ग्रेटार त्रिपुरानि बागै जोंनो दाबो फन्त त्रिपुरा सारनि गाव बखाव जागिरि दंनाय दाबो बो त्रिपुरा हास्टेव माने बोरै हइते चला हइते आरम्भ खालाय नायो अब कायसानो बुबागारानो जों बसकां जे 2023 जे खेबानो अ त्रिपुराल्यान्ड जेता ग्रेटार त्रिपुराल्यान्डनो सक्सेस खायरेन बागै जत बर' मुनिसुनि बखाव जागि जा सिखला हइते बुरा हइते आदफानि जत लुकुरक जे स्टुडेन्ट रक जे साम खायनि रक फादार जे चाकरि खायनि रक जतनो असिनि दिल्लीनि डेमनस्ट्रेशन ग्रेट डेमनस्ट्रेशन बर' मानजा खायनि बागै दाबो जोंनो अनेक WhatsApp कल खाय पार्टिसिपेशन खायनि बागै बर' दले दले खायनै जों वानसुगो दिल्ली मुभमेन्ट सिनि सक्सेस जों मोटामोटी 2 থেকে 3000 बरक जों गैदारिं खायनै ताई अमनि लगी जों ताई कैसा ओंखाय पार्लियामेन्ट सेशन चलाकालीन सिनि अ ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड मुभमेन्ट तेबो इफेक्टिव खायना बागै जेफ्रु पार्लियामेन्ट सेशन चलिनाय दिल्लीआव आफ्रु सिनि अ मुभमेन्ट चलिनाय दिल्लीआव अ ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड हामबाय नंगौ सोंनो थाखाय बुस्तांनि 27 तारिखआव YPF जे खमुलुंगो जे डेमोन्स्ट्रेशन खालामबाय खालायजागोन हाउ वुड डिपार्ट खालायजाखा इहि अमके 28 29 नंनाय सिरिं डेमोन्स्ट्रेशन सिनि खमुलुंगो तो बर' जागि जाग एवं शिक्षित समाज जागि जाग एवं कर्मचारी जागि जाग बनि बागै आं नरनथानि कबमुं दङ जे जेखेबानो चिनिओ 14 तारिख कैंसिल नंगला जरा थाना हिन
रेडी तंनाय रनो 14 तारिख जेखायबानो जों 3टाव कानाय ट्रेन आगरतलाव 3टा कानाय जों आइंगो समयनाय 2टा हयते 1टाव যদি ट्रेन लेटिं थांगाय हयते 3टा रकमा समयनाय किचा लेट दं गाय हायपानो जों जेखायबानो 16 तारिख 3टा एक लास्ट 3टा हयते 3:30 आरो जों समयनाय अब नरनथानि आरि कबं दारगैनो जत्त हास्तेनि बररक जे थाना मुजुं तंनाय रनो जों क्लांगान बागै चिनि लगै आननि जे चिनि तिति एदिसि हास्तेनि सीएम दङ तारपरे चिनि इउनि प्रेसिडेंट दङ तारपरे चिनि दुइजन इउनि सामुं तांनाय तांकाराक तांनाय रक बर निजि दङ अबरनो दैनो चिनि तिनि साख्लायमुंखा अ साख्लायमुं लास्ट साख्लायमुं अबायनो फाइनाल अबाय जों थानाय हामबाय